Reka nongere nguhe ikaze wowe ukurikirana ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Mu gitondo twarebeye hamwe filimi 10 ziri guca ibintu ku isi. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe filimi 10 ariko z'imirwano zakunzwe n'abantu benshi kandi zinjije amafaranga menshi atagira ingano mu mwaka wa 2024. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, tuguhaye ikaze. Iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari baba bakinnye filime uba wakunze, tukakubwira na filime bakinnye ku buryo utazizi byagufasha kuzireba, tukakubwira n'utundi tuntu tw'ubwenge ku influencer bagiye batandukanye baba baragiye bakora ibintu bigiye bitandukanye. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Reka dutangire tureba filimi zirwana, abenshi bakunda kwita filimi za action, zakunzwe muri uno mwaka w'2024 ku rubuga rwa Netflix. Ku mwanya wa 10 hari filimi yitwa ku mwanya wa 10 tuhasanga filimi Kingdom of the Planet. Ku mwanya wa 9 Monkey. Ku mwanya wa 8 The Beekeeper. Ku mwanya wa 7 Thelma. Ku mwanya wa 6 Kill. Ku mwanya wa 5 The Shadow Strays. Ku mwanya wa 4 Trait of the Warrior. Ku mwanya wa 3 tuhasanga filimi nziza cyane Dune Part 2. Ku mwanya wa 2 hari filimi nziza cyane, filimi yavugisha abantu benshi, Rebel Light. Iyi akaba ari filimi imaze kurebwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Netflix. Ku mwanya wa mbere turahasanga filimi iri guca ibintu, filimi ikunzwe, filimi irimo umuteguro, Furiosa, Mad Max Saga. Iyi filimi Furiosa ikaba iri kuvugisha abantu benshi bitewe n'uburyo ikozwemo n'ubuhanga bayikinana. Wakoze kudukurikira, mpamagara Gustave niko nitwa. Kanda subscribe maze ufungure inzogera udacikwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Ciao ciao.